nama i s pjesmom na usnama. Za tebe spremni smo, borim se do kraja. Pozdrav ljudi, dobrodošli u 10. jubilarnu epizodu Iza pjace. Nadali smo se čak i nakon onog poraza od Lokomotive, pa i nakon poraza u prvom derbiju, da ćemo jubilarnu 10. epizodu ipak snimiti u nekom vedrijem tonu. Imali smo najbolje planove za snimanje nakon kupa. Možemo i otvoreno reći, imali smo plan da smo konačno sva trojica skupa na okupu tu. Međutim, kako smo i rekli na našem Instagramu, nakon one utakmice u sridu, naprosto sve ono što se izdogađalo, ne samo da je tražilo jedno dublje promišljanje, tražilo je i doslovno logistički je bilo jako teško izvedivo za doći i od stadiona nakon te utakmice i sve ono što je bilo nekako prije nas je potirano na introspekciju. Jer, kako smo rekli u onoj prvoj epizodi kad smo bili tu, mi jesmo navijači i mi ne snimamo ovo samo da bi pokušali dati neki naš detaljniji pristup, neko naše detaljnije viđenje igre, svega što čini klub, nego mi opet to doživljavamo i proživljavamo ko navijači. I takve reakcije, ne želimo biti impulzivni, nekad moramo biti naprosto emotivni, a ovo je bila situacija kad su emocije bile preteške i naprosto smo zaključili da je bolje da malo ohanemo i da zbijemo redove prije ove utakmice, ali nažalost, evo, nije nam to puno pomoglo u smislu nekih emocija, ne znam, još jedan poraz, jadranski derbi. Ne možemo biti kompletni opet danas, zato što je Miho na Rujevici, tu smo nas dvojica, Lazo. Ja bi isto samo htio se dotaknuti jedne stvari gdje smo mi u principu u prvoj epizodi rekli da želimo biti maksimalno pozitivni, optimistični i stvarno se trudimo to biti, ali nekad isto moramo biti malo i realni. A trenutna situacija u kojoj se nalazimo nije niti malo ni optimistična, ni pozitivna. I ja ću opet se probati dotaknuti tih tračaka pozitivnosti, ali morat ćemo reći nešto što je to, nije baš lipo za reći, ali je nužno da se kaže i samim tim želim samo napomenuti da mi nismo ništa manji navijači i da ništa manje ne volimo klub i da ništa loše ne želimo s tim što ćemo reći, možda par stvari koje jednostavno moraju biti rečene, jer to nije naše niti razmišljanje, to su činjenice, tako da ja ću opet krenuti sad od ove utakmice zadnje, znači Rujevica 1-0 poraz. Naš prvi udarac općenito na cijeloj utakmici je bio loš. U 69. minuti utakmice. Utakmica kojoj se najavljivalo da će se dati sve od sebe, da će se ići na pobjedu, jer opet si koliko toliko živ s tom pobjedom, pristupiti na takav način da jednostavno ti ne možeš doći do gola, jer tako je postavljena igra, da se samo zakrpa sve u obrani, pa naprijed šta bude, i meni je, eto, izgledalo mi je, čuvamo nulu dok ne uđe Perišić. I onda on šta napravi. I ok, ja sam već rekao svoje mišljenje o takvom pristupu, takvom konzervativnom nogometu, možda se neko neće složiti, možda neko voli tako igrati, bez obzira na sve, bitno da je tu rezultat, ali sad nemaš ni rezultata, tako da... Ne da nemaš, nego mi u ovom nizu nismo bili... Ne znam koliko dugo. Mislim, ja sam danas nešto malo prije probira, jer nažalost takva je situacija da mora se spremiti na loš scenarij. Zadnji niz u prvenstvu da sam iole naletio je bio, ironično, krajem 2020. kad je zapravo počeo i mandat aktualnoj upravi.
tu smo završili s onim porazom, ako se sjećaš, 4-2 na Poljudu od Gorice koji je tad trenirao Valdas. To je bio niz od 3 poraza. Sad mi moramo napomenuti da ovo snimamo odmah nakon utakmice, nismo stigli dosta toga provjeriti, ali da, ne mogu reći nezapamćenom smo crnom nizu, ali ne bi puno falija da 4 poraza u službenim utakmicama u nizu je katastrofa, ali baš nevjerojatna katastrofa. Da. I rekao sam da ću se ovih proba vatat na neke te bar trunke, natruhe pozitivnosti. Moram onda početi od tu. Jedino što je pozitivno u ove 2 utakmice je povratak Perišića. Je li rani, prerani, to ćemo dati ljudima da ocijene, jer očito ni struka ne može, jer struka je najavljivala da on mora koliko, 12 do 24 mjeseca. Po nekoj struci je on bio gotov igrač koji nikad neće više zaigrati. Tako da onda ne znam kome bi to da osudi, je li to rano, je li prerano, uglavnom drago nam je što se vratio. Je da to nije Ivan Perišić na svojih 100% mogućnosti, da pače na svojih je nekih 20 ovako odoka govoreći. Ali baš to što si rekao je pozitivna stvar, jer mi gledamo Perišića koji se vratija i koji izvodi tipa onaj poluvolej kad ga je stavio, mislim. Pazi, sa tih 20% mislim da je Miho to najbolje objasnija. On je rekao sad svojih 30% ovakav Perišić je uvjerljivo najbolji igrač HNL. Znači, zadržat ćemo se malo na tome jer stvarno, koliko sam god razmišlja, to je jedina pozitivna stvar na koju se možemo uvatiti. Eto, prosecirat ćemo u principu njegovu igru od ulaska protiv Dinama, znači njegovog debija i današnjeg debija u HNL-u, protiv Rijeke. Znači, u utakmici protiv Dinama, kad je ušao, isto je bila 70. Tako negdje, da. Zadnja trećina utakmice. Tako je. Ja sam pratio, znači, mi nismo imali niti jedno utrčavanje igrača u prazan prostor. Do njegovog ulaska. Perišić je ušao, on je u prvih 2 ili 3 minute svog ulaska napravio 2 utrčavanja u prazan prostor. Jedan put se pokušao dodati balun mu, prišla je priko noge, nije došla, drugi put se nije niti pokušao mu dodati balun. On je do kraja utakmice ima, sad nemojte me uzeti za riječ, 3 ili 4 takva pokušaja. Znači, ti vidiš na tako jednom, možda to prosječni navijač uopće neće gledat, jer ga svi gledaju kao iz baluna, ali ti vidiš kako je to drugčije učen igrač, drugčije školovan i koji je prošao puno veću razinu, jer nogomet je igra prostora. I ako ti ne znaš napadati taj prostor, ne možeš napredati. Ne možeš napredati, mislim, u igri. Mi protiv Dinama drugu utakmicu smo bili katastrofalni. Znači, Dinamo je mogao voditi na Poljudu prvo polovrijeme 4-0 i da rečeš, nije im sve ušlo, nego zasluženih 4-0 je trebalo biti, nažalost. I ja ne znam koja je postavka te igre, mislim, malo sam secirao kasnije kad sam gledao kako taktički je u principu Jakirević nadmudrija Karoglana i kako Karoglan opet nije reagirao, iako je zna da ćemo igrati sa 2 napadača, iako je zna da ćemo igrati sa 2 visoke osmice. Meni je to neshvatljivo, neću reći nogometni laik, nisam nogometni laik, ali sam još uvijek bez ikakve licence trenerske i da ja to vidim u momentu, znači ne kasnije, ne iza utakmice, nego u tom momentu ja to vidim, a on to ko trener ne vidi. Meni je to neshvatljivo, ne znam šta bi ti drugo nazvao. Druga stvar, ulazi ti Perišić drugu utakmicu, znači mi totalno bezopasni, ništa. Brekalov udarac, prvi je bio u 69. Nikakav, mlak. Njegov prvi dodir s balunom je u korneru gdje se izbaci u desnu stranu i šalje idealan centar šut na 4 metra. Znači to nije 5 metara, bilo je unutar 5 metara. Gdje se ti imaš samo nakloniti i staviti u stativu, 1-1, živa utakmica, svašta se može desiti, njima malo voda u ušima, mi to promašimo, poslije imaš njegov volej, poluškarice. Znači njegov svaki potez vridi, znači.
vidi se, mislim, to svi vide. To je čak i komentator na utakmici rekao da je toliko pozitivnosti unija u tih 7-8 minuta, da je to uopće nemjerljivo koliko je bilo Ali to je čista kvaliteta, jer ja bih volio samo dodat utakmica protiv Dinama. Iskreno, koliko god sam bio oduševljen, ja jesam stigao vidjeti još i periodu kad je bio ono ko junior prelazio je u prvu momčad. Dobro, ja sam ga se nagleda, hvala Bogu. Ti si ga se nagleda, hvala Bogu. Mi nismo ostali smrtnici, bili tolike sreće kojima nismo bili kapetani, ali znaš šta je, ima sam toliko jedan gorko kiselkasto sladak, ono miks emocija u tom trenutku, jer pazi, ti osjetiš taj moment kad on ulazi da je to moment, ono imaš dojam da je to moment di on želi, ok, on želi igrat, ali naš, ima sam taj kiseli trenutak di ti forsaš njega ko zadnju nadu da ti opet kao iskoristiš to što on želi igrat i sad ti točno vidiš na konfiguraciji igre da i oni moment kad spomenija se jedan dobar trenutak kad nije pas uspija uopće krenuti prema njemu. To je bio problem, vi me sad ko je bio u trenutku ko je držao balon, imaju okreni stranu na njega, ali tipa i danas, ti u par momenti vidija to je postalo školsko igralište. I sad imaš moment gdje imaš onog najboljeg igrača kojemu je bitno doturiti balon da on pređe sve. I tolika je širina oko njega bila slobodna jer protiv Dinamovi igrači su baš dosta panično reagirali, mislim shvatljivo. Panično su i danas igrači Rijeke reagirali. Ali tebi su konfiguracije igre mimo toga bilo u trenutku kad je on ušao, sad ne govorim za cjelokupnu, možemo se vratiti na početak utakmice, ali u onom trenutku to je bilo doslovno kad baciš onu plastičnu bocu kad si bija dite na teren i sad imaš onaj moment gdje samo se svi nabijaju i guraju taj balon najboljem igraču, tu bocu šta god i to je meni ono tužno, nažalost, da smo se doveli u situaciju gdje gledamo jednog takvog genijalca koji čini takvu razliku. Nije, mislim da meni je to jedna normalna reakcija, pogotovo u situaciji u kojoj si, jer ti tražiš onu posljednju slamku spasa i tražiš neko i čudo, rekao bi to tako. Mislim, očigledno je da mi nemamo neke sisteme i mehanizme, ponavljam opet te mehanizme u igri do kojih držimo, jer nam oni donose rezultat, očito nam ne donose, i onda nemaš ti u šta se pouzdat u tom momentu, nego kad vidiš da ništa ne ide, kad su igrači totalno bez samopouzdanja, u jednom negativnom si nizu, psihološki je to užasno teško, ti tražiš ono nešto da se uvatiš za to i mislim... Ali zato i govorim, to je jedan gorko slatki dojam toga gdje je on vanzemaljac, jer ne znam da se skužija sad na Rujevici, gledali smo utakmicu i onda smo dosta, mislim, nažalost smo se ono iz očaja više nasmijali u onom momentu kad je posla onaj centar što se spomenuo Trajkovskoga i kad je vidio da to nije uspio zabiti, pogleda je doslovno, mi smo se ono nasmijali kao, brate, Vili, naš kao... Pripasam se šta će biti za ove sezone, iskreno, samo na račun tog pogleda, jer to je bio pogled doslovno, šta je ovo i di sam ja. Nadam se da nije tako, jer znam koliko njemu znači Hajduk i koliko želi osvojiti titulu s Hajdukom, tako da nećemo ulaziti u te priče, jer prerano je stvarno za to. To je baš teška hipoteza, a malo se dotaknuti. Ali ja bih volio sad, mislim, operi, moga bi ga gledati u ovakvim užasnim situacijama do sutra ujutro, jer mi je to stvarno šta si stvarno reka, jedini pozitivni moment u ovom cijelom tjednu koji je horor tjedan. Ali ajmo se vratiti na početak. Znači, došli smo na Rujevicu u situaciji gdje valjda 70% navijača samo moli Boga da ne završi dupli hendikep jer tako se mentalno... Meni je stari danas prije utakmice reka sve manje od 3 gola je danas dobro. Pa je. Moj stari koji je stari navijač i koji pogleda Hajdukovih utakmica, kad je on to došao tako i reka, znači... Mogu misliti kako je kod ovih ostalih koji ne vjeruju toliko u Hajduka. Da, jer ima si između ove dvije utakmice, znači nismo snimali nakon kupa, nakon one katastrofe, jer previše se i toga nakupilo, dosta smo toga izbacili u prošlovikendnoj emisiji,
kažem, iz navijačke smo perspektive, opet neka će taj kut prevladat, ovaj će se vratit, ali ovdje stvarno nismo mogli doći nakon i pretvarat se kao da mi možemo sad analitički gledat, a da se upalimo i da sad izbacimo sve crnilo što je onako izašlo, nema smisla. Došli smo do toga da idemo na ovu Rujevicu, gdje smo još, mislim, 7 bodova, ti si još bija živ. A živi se ako dobiješ, dolaziš na 4 dolaziš na 4 boda, oni imaju igrat derbi s Dinamo, nakon toga možeš ti okrenuti moment kao što su oni nama okrenuli, postojala je šansa da se sve nešto može ipak nekim bolesnim čudom A u mislim ovoj da se sezoni. neka i nakon poraza protiv Dinama, da taj poraz ti je u principu doveo si se na rub znanstvene fantastike da osvojiš naslov, ali opet je postala neka šansa sa ovom pobjedom danas da si pobjedi, a Da danas... se vrati to samopouzdanje, bar da znaš da možeš pobijediti takve utakmice, da A mislim, možeš, pobjeđiva si ih u ovoj sezoni, šta se dogodilo, to samo oni znaju između sebe i jako je teško ulazi u neku dublju analizu. Ono što ja moguću analizu je neke taktičke postavke i možda bi o tome pričao zato što ja sam krenuti o sastava koji je došao. To mi je najlakše iz ovoga mog kuta gledanja, jer onda tu ne moram davati svoje mišljenje, nego mogu reći neke objektivne stvari i šta se dogodilo, ne sad neke svoje ideje prinositi i davati, kako sam ti rekao, u principu svoje mišljenje. Nego, prvo ćemo od Dinama možda krenuti druge utakmice kupa, jer ovu smo ipak komentirali prvenstvenu, gdje je kao Jakirević iznenadija sa postavkom 2 napadača, mislim, ti sat i po prije utakmice imaš sastav. Kako te neko može iznenaditi? Možda si ti priprema tih par dana između utakmica na nešto drugo, ali ako si vidio da si ti Kulenović i Petković, sad što očekivati će Kulenović igrat krilo, razumije? Znači, to je prva taktička varka Erija Kirevića. A druga je da je on u principu u obrani zaigra klasični 3-5-2 ili 5-3-2, kako hoćeš ti to nazvat, gdje je Mišić bio onaj klasični čistač i gdje ih sa 2 visoke osmice napa naše 2 šestice, koje je bio Sigur i Krovinović. I gdje mi nismo u principu mogli iznijeti balun priko centra kvalitetno, a samim tim što si ima njih dvojicu duboko nazad i naša 4 obrambena igrača, nismo uspjeli stvoriti višak igrača naprijed, znači nije nas bilo ni naprijed ni nazad, realno, kad pogledaš, jer nismo stvorili ništa, oni su stvorili 4 velike šanse prvo vrijeme samo. Ja opet kažem, meni je neshvatljivo da se to tako dogodi, da tebe to iznenadi, da ne možeš odmah u nekom momentu pripoznat tu situaciju. Ok, možda nisi znao da će igrati sa 2 visoke osmice, ali si znao da igraju sa 2 špica. Pa odmah u tom momentu napravi neku pretumbaciju, znači najjednostavnija stvar. Nije to nešto kompleksno, mislim. Najjednostavnija stvar koju možeš napraviti je da opet vratiš u 4-3-3 umjesto 4-2-3-1 kako si počeo i da ti se zadnji vezni izvlači između stopera u izgradnji gdje stvaraš višak 3-2 sa njihovim napadom, biti 4-2 ili imaš i golman. Sa njihovim napadačima, pa onda majstor, ako ti želiš toliko visoko izaći i napadat, radi pressing, onda ćeš ti morat poslati jednu svoju osmicu da ti izađe između 2 špica gori i onda će ostati masu prostora u sredini koje možeš opet napadat sa krilima, sa spuštanjem špica ili da se ne nabraja. Znači, postoje mehanizmi kojima se razbija takav pressing. Ja se sjećam jedne utakmice, Valdas je bio trener, protiv Osijeka na Poljudu, gdje je Laslo falja penal, ako se sjećaš, 0-0 ostalo. A nije Laslo to bio nego Bohar. Bohar, Bohar, pardon. Znači 0-0, ja sam na poluvremenu te utakmice, ne znam, sam napisao na Facebooku status ili na Twitteru, nemam pojma, gdje sam baš rekao da Osijek je izašla visoko u pritisak, a mi ne radimo nikakvu adaptaciju na taj njihov visoki pritisak, nego šta se dogodi se. Doslovno se dovodiš u utakmicu 50-50, a u situaciji kad imaš i bolju ekipu, bolje igrače,
i di mora biti realno utakmica, minimalno 55-45, ako ne i 60-40 u tvoju korist. I ja sam napisao, ako on to ne promini, da mi možemo utakmicu dobiti isključivo na individualnu kvalitetu ili na neki sriću doslovno, znači da na neku ogromnu individualnu pogrešku u obrani. I on je tu adaptaciju napravio tek zadnjih 20 minuta utakmice i u tih 20 minuta mi smo stvorili neku inicijativu i čak smo imali jednu šansu u zadnjih 20 minuta. Ali ja opet ponavljam, ako ja to mogu vidjeti koji nisam trener i mislim nije sada to pričam ko general poslije bitke, ja sam to za vrijeme utakmice govorio i napisao sam naprimjer taj status, onda ti ko trener isto moraš vidjeti. Ili tvoji pomoćnici, ili raspodijelite se, stavi jednoga na tribinu pa nek ti služi ona taktička kamera za nešto pa ćeš mu javiti, a to su te neke male rošade koje se mogu raditi da bi olakšao svojim igračima. Opet ti dolaziš na izvedbu igrača da moraju biti maksimalni da bi se dobija rezultat. To je dobar uvod po meni za situaciju. Prošlu epizodu smo bili, ja prvi sam bio i naravno stojim iza toga, da ti si sad iskoristio tu situaciju gdje ponavljamo da je od Valdasa zapravo sve ono što mi komentiramo. Mene najviše boli u ovoj cijeloj situaciji da mi neke stvari komentiramo u kontinuitetu od kad smo počeli snimati i lociramo te stvari. I te stvari su samo degradirale od pripreme do vođenja do svega. Dobra usporedba ovo što se spomenuo, jer mi smo naglašavali da nama mi smo postali ekipa koja od Valdasa do Brauskasa kopiramo taj njegov dosadniji moment, jel? Znači, i ne radimo ništa što nam nikakva ima se jedan moment prije polusezone da se mi razumijemo, gdje sam ja stvarno vjerovao da je Karoglan došao tu iskoristiti taj moment koji nije mogao iskoristiti u onom prvom mandatu. Došli smo do te polusezone i onda je apsolutno sve krenilo potpuno nizbrdo. Onaj moment koji mene izrazito živcira je zašto sam spomenuo kukavički moment, tu se moramo vratiti na današnji dan. Jer kukavički moment pregruba riječ, ja ne znam, ja je koristim jer mislim da možemo mi to upakirati u neki fini kontekst. Jer ja ne mislim, mene boli jer ja ne mislim da je Mislav idiot i da je Mislav analfabet. Ali me boli kad vidim situaciju danas, di vraćamo se na taj moment nakon ovoga derbija, di si razbijena vojska, nakon derbija u kupu, razbijena si vojska, došla si sa mentalitetom na Rujevicu da ti je bitnije kontrolirati utakmicu, ko da si na bod prednosti ili bod manjka, a ne da ti je poraz i remi maltene isti. I tebi priprema utakmice bila dobra ako si je tija svest opet na tih 50-50 koji naginju ko u Maksimiru pred pauzu tad iz pragmatičnih razloga, da iskontroliraš tu sredinu, da je ne dozvoliš puno situacija gdje će doći u ovu opasnu zonu i Ja ću se opet vratiti na tu utakmicu u Maksimiru, što ti govoriš da je to iz pragmatičkih razloga mislim, tada smo... Ti je meni u principu ta utakmica bija jedan putokaz kako ćemo mi gledat drugi dio sezone, gdje ćeš ići samo isključivo na rezultat, bez ikakve igre kvalitetne koju si ima realno prije tog Maksimira. I meni je, koliko god mi svi govorili da je na Poljudu poraz od Rijeke prekretnica, meni je ta utakmica u principu u Maksimiru 0-0, ti si iša doslovno odigrati utakmicu i završiti je šta prije da je ne izgubiš. Meni je ta utakmica prekretnica sezone, jer ti imaš cijelu polusezonu ispred. Šta ti znači da budeš jesenski prvak? Ma izađi na Maksimir sa igrom koju si ima 3 kola prije toga, odigraj tako na Maksimiru. Ja sam uvjeren 1000% da smo mi tako izašli da bi mi onoga Dinama prvi dio sezone razbili jedno 3-0 u Zagrebu. Ali ti si izašla sa strahom da ne primiš gol, da ne izgubiš utakmicu, umjesto da izađeš hrabro životom pobijediti i onda da stvoriš onaj moment pravi i odvojiš se i na tablici malo i digneš igrače još više, jer realno taj poraz i da ti se desi prije polusezone, šta će se desiti? Imaš do kraja još utakmica, možeš izvaditi sve,
I ako si izgubio se od Dinama na Maksimiru, ali izgubi sa nekom svojom igrom. Na kraju si izgubio, opet, kako si ti rekao, kukavički, jer si došao pobodi kao, ok, to Svaki je dobro. derbi ti se to od tad događalo, jer taj derbi smo tad prigrmjeli, stvarno smo racionalizirali kao, ajde, ok, ne smijemo izbalansirati. Znaš, ono, isto je pred pauzu, ja mogao sam prihvatiti u tom trenutku da si možda ima si problema, tad već prvih sa tim ozljedama desilo ti se to da si iša na sigurno, ali onda si mogao zavatiti taj moment za ovi drugi dio sezone. A ja onakav derbi mogu opravdati jedino da ti je ono zadnje kolo prvenstva di ti je 0 dovoljno da budeš prvi da budeš prva. Ne, slažem se generalno gledajući, ali sad smo vratili se lako se sad vratili u retrospektivu, nego ja govorim da je to, sad smo došli na ovo što ti pričaš, definitivno. Došli smo ovaj drugi dio sezone koji je užasan, koji je katastrofalan, koji je ispod svake razine. Ispalo je da je taj derbi stvarno bio putokaz i neka slika onoga što nas čeka. Jer ja ne mogu shvatiti da smo mi, evo da se opet vratimo na aktualan trenutak, da smo mi ovaj derbi danas, koji si jako izgubljen, Mislav je mrtvac. On danas ima priliku opet sve ono što mi ponavljamo i zašto se ja frustriram. Jer mi od početka tog snimanja upozoravamo da ne možeš u kontinuitetu, gubiš konce. Došla si do toga da ti igraš i pripremaš tu utakmicu i vodiš je van svakog konteksta. I to se i danas nekako poklopilo. Ti si danas van konteksta, po tim mislim da si ti doveo situaciju da želiš igra na oprez, pa čekat, spomenija se 70. minutu da uvedeš Perišića i da će ti dobiti faktor X. Desilo ti se ono najgore, zato što mene ovo podsjetilo kad smo počeli pretumbavati, kad smo prešli kad je ušao Prpić. Prpić 3 zada. 3 zada. 3-4-1-2 ili 3-4-2, ja ne mogu sad točno reći, ali ja sam ti odmah poslao poruku. Da. Mislim da ovo je priprema za Perišića za ulazak, samo priprema je bila takva da tebi livog bočnog igra Puki. Da. I nemaš livog bočnog u ekipi. Zašto prebacuješ odmah na 3 zada ako nemaš takve igrače koji ti mogu ispoštovati? Jer je to domino efekt vođenju utakmice. I onda sam ti ja još reći, mene je to dosta podsjetilo na onu Lokomotivu, ako se sjećaš, smo isto vatali ok, ovdje još nismo bili, kad smo prešli s Prpića, nismo još bili u zaostatku rezultatskom, ali me dosta podsjetilo na moment di si ti bacija sve kart, onda iz panike protiv Lokomotive si otišao u zaostatak i ti si ostavio Prpića na ogromnoj vjetrometini protiv Lokomotive. Ok, ispatilo ti je, nažalost, da ti je Elez bija taj koji je fatalno pogriješio za onaj drugi gol mu dražije, ali ti si ostavlja njih na tolikoj širini i toliko nerezonski si uopće pripremija. Znači, najlakše je reći njima, uđi Dominik, ulaziš unutra, reci im, prebacujemo se na 3 iza i sad imaš moment dio, nisi pripremija ostatak geometrije na terenu da ti prati ono što podrazumijeva prelazak na 3 iza. Reka si, Puki je ostao na bočnog, ko da se samo ajmo probat, izgurat dok ne uđe Perija. Kako je Sopić onda reagirao na to? Isto, to ne moraš biti Pep Guardiola i genijalac. Nanjušija je da veže, da je potpuna konfuzija u toj našoj zadnjoj liniji. Naša trojica uvatili su nas, i to smo komentirali u grupi, uvatili su nas svakoga na našu najslabiju kariku jer je bilo preočito. Nije se desio potpuni potop u smislu nas je Lokomotiva mogla umesti u onim momentima kad su oni vezali, spominjali smo to u podcastu nakon utakmice, gdje su oni uveli samo Kastratija, jer je to bilo dovoljno u tom momentu, jer je to bio toliki raspad i srića, opet nisu dovoljno tu kvalitetni i ne žele toliko riskirati da idu sad all in pa idu se nadigravati s nama, stali su preduboko, mi smo preuzeli inicijativu. Ovdje u drugom pogledu ima si moment di tebe napadaju Piazza, Obregon kojega je uveo. Znači, on je mora povući za promjenu vrlo jednostavne poteze, opet Kajića Braja u toj utakmici s Lokomotivom s Kastratijem, uvasi Obregona, veza si ga na najslabijega u toj zadnjoj liniji, nemaš opciju, tebi se Krovinović panično spušta skroz u žaperovsku ulogu između raširit, pa si ima opciju da on krene po balun izgradnju, gubija si tu i moment i gubija si prostor na terenu, gubija si onu poveznicu, na kraju šta si ti napravio? Pobaca si poimenice Brekala, pobaca si Klein Heschlera, pobaca si Pukija, Pukit je tu, pobaca si Periju, mi pogledaj o kojim mi igračima ovdje razgovaramo. I pobaca se ih i ovo da se vratimo na školsko igralište. Nisi uspio ni prenositi dovoljno baluna, ti si samo gleda Periju
od te, znači primja si onda opet u najgorem momentu gol K protiv Lokomotive kad se dobija crveni, primja si ovdje di si krenija u tu neku pretumbaciju u zadnji čas i sa Trajkovskim. I šta se desilo? Ti si opet na kraju u pola sata zbog te potpune konfuzije, Rijeka je mogla tu vrlo lako, ok, imaš taj faktor i Perije i Brekalo. Ali kad je to tako, kad je ta geometrija potpuno poremećena, ti nemaš onda moment ni za stvori više od dvije situacije, di ti opet Perijana i genijalnosti i Brekalo ti se izvuče i opali onaj mlaki šut i to je ostalo na to. Mislim, ok je mislim, treba reći te stvari, to nije nešto što mi vidimo, nego je to nešto što se stvarno događa i što je realno, objektivno i nije pristrano u niti jednom momentu, jer ako iko branija mislava, to smo bili mi, jer smo vjerovali da može replicirati ono što je pokazao u par utakmica prvog dijela sezone, ovih što smo rekli, meni je ogledni primjerak ta Gorica na Poljudu. I meni je ono prvo problem protiv Osijeka, na primjer Gori kad smo... Da, je, gostovanje u Osijeku, tako. Jednostavno, desija se je taj niz ozljeda o kojima smo pričali, jesu li one produkt nečega drugoga, ne znam, ne mogu ulaziti u to, nisam bio na pripremama, niti sam gledao kako se pripremaju, tako da ne mogu reći je to do loših priprema ili ne znam ja, nekvalitetnih priprema, ali ruku na srce i da si ne znam nija kako pripremljen ovakvi broj ozljeda je to je jedan taj faktor sriće koji jednostavno nisi imao. Doslovno, Riči mislava, ću ponoviti da si ima 75 minuta zdravog Livaju drugi dio sezone i to je živa istina. I ono što ljudi kad krenu pljucat Livaju, pa opet ne uzimaju u obzir ono što smo mi govorili. Podcastu, sasvim, da. Evo i prije toga sam ja pričao ali ovdje smo i detaljno jasno. Da je užasno teško igrat kad si ozlijeđen i to niko ne gleda, to se zaboravi nakon jedne utakmice. Ti si kao bio ozlijeđen, jednu utakmicu ćeš se vratiti pa će ljudi znati da si ti bio ozlijeđen, već sljedeću niko ne zna, ali bol je i dalje prisutna i ograničen si i vjerojatno i ne možeš ni trenirati 100%, nego se moraš štediti da bi mogao utakmicu odraditi. Znači, on ti igra ozlijeđen, Šarlija ti igra ozlijeđen sa tim aduktorom. Remović će danas pokušati... Pitanje je šta se događa i tu kako će ovo se odrazi na njega. A mislim, mi izgledamo puno ozbiljnija ekipa s Removića na terenu i opet ajde, ako smo rekli nema nijedna pozitivna stvar osim Perišića, ima Uremović koji se vratio ima. I koji ti daje ti tu neku i sigurnost i njegov stav i govor tijela i one kad ti se kaže na lipo da to kaže na hrvatski jer ima jednu malo ružniju riječ zato, a nema veze, neću. Kad prigovara igračima koji su zaslužili da im se prigovori, to je lider koji ti je falija u obrani i uz kojega Jan Šarlija izgleda puno bolji stoper nego je normalno i kad je I nadopunjuju se dobro i to su ključni Žaper ti fali od Lokomotive, ali to su sve objektivne stvari, mi smo sve to istavljali na papir, ali s druge strane ti imaš problem. Jako teško je, mislim, kad ti gradiš nešto, kad ti otpadne od tvojih 5 stožernih igrača, otpadnu ti 3 ili 4, ali opet, ajde sad, da ne opravdavamo previše, doveo si opet neke igrače koji bi ti mogli biti kao stožerni, da oni nisu igrali i ja sam rekao sam da se ja u principu i ne slažem s takvim načinom dovođenja, jer ako dovodiš takve velika imena, kakva jesu, onda realno oni ti moraju biti u formi da bi upravdali to svoje veliko ime. A oni nisu, jer nisu igrali i ja znam kako je to kad se ne igra, mislim, znam iz vlastitog iskustva. Da ti treba određeni period vremena da uvatiš i ritam utakmice i da vratiš samopouzdanje i da povataš te neke taktičke, pogotovo nije da ti se moraš i uklopiti u momčad i uklopiti samu svoju formu. Samu svoju formu, tako je. A s druge strane, ako si ih već doveo i ako neko koji ih je doveo misli da oni mogu biti prevaga,
onda ih moraš iskoristiti kao takve. Mhm. A ne da ti oni budu na klupi i da ti ulaze po 10-15 minuta, pa onda ono kad dođe voda do grla da ih bacaš Tako je. da te vade. Ali to je ovo što smo u prošloj epizodi spominjali, pa ispada ljudi ono naravno isto u toj A histerika, mislim, izvuče se iz konteksta, jer moraš poslušati sve što kaže neko. to je točno ovo, evo ti danas situacija, znači tebi Kalik dobije žuti karton, blesavi realno žuti karton, dobije ga u kojoj 30 i nekoj minuti Mhm. i sad imaš moment di s njim nisi dobiva puno, ok, ideja je bila ta da začepiš malo više sredinu, puno je iša po meni, ok, krovi ti se nije mogao zatvoriti, logično proćeš iš na krovija na zatvaranje njega, ali imaš moment onda di se Kalik igrati u sredini, puno ide baluna priko njega, mi jesmo par puta imali taj pokušaj okomitosti koji je polufunkcionirao u 2-3 navrata, ali generalno ti nisi, Kalik nije odigrao utakmicu da ga ti još držiš koliko, 15 minuta u drugom poluvremenu s rizikom tog žutog kartona, s rizikom da te pikiraju, a imaš Lazla koji je idealan u tom momentu da ga uvedeš i da ga gurneš na tu desetku bliže, jer M može odgovoriti na te fizičke, na potrebu za duel igrom Mhm. koju će ti Rijeka ići nametnit na toj poziciji, a s druge strane imaš i moment gdje možeš replicirati ono što su oni pokušavali. Rijeka je dolazila, ona naravno to igra često jer po konfiguraciji njihovih igrača i po prirodi njihovih igrača je logično iće ti svaki šut probat, još znaju da je Lučić načet, idu ti, oni su imali 10-1 u jednom momentu šutevi na gol, a od toga si moga nabrojati ono kad su Dobro. pucali, kad je Puki. Hoću reći, ti si Šmit moga se dobiti nisi. taj, ti si moga dobiti sa, na primjer, Lazlom puno ranije taj moment. Zašto on ulazi 10 minuta, 15 prekasno, di ti naš, ne postoji mi rezon, zato mi govorimo cijelo vrijeme i to sa Klein. Naravno ćeš ti dovesti Klein Heschlera. I naravno ćeš dovesti, ne znam, Brekala. Čini ti se uvijek da je to je jedan opet postupak. Ljudima izgleda to iz vanjske perspektive kao dovedi kao futbol menadžeru igrača, stavi ga na ono zeleno da ti je... Ja sam to i rekao u zadnjoj epizodi, ali očito ljudi nisu skužili da to nije PlayStation gdje ćeš dovesti sve najbolje Samo da je na zeleno, ono oštro, i da onda to ćeš ti prirodno... igrat sa njima i to će se uskladiti samo zato što ti igraš sa njima, ali Tako je. nije to baš tako. Ja bih opet postavio tu i pitanje koliko su sportski direktori i trener bili u komunikaciji kod dovođenja igrača. Jer ako tebi jedan sportski direktor dovede te igrača, a ti ko trener ne koristiš, sasvim logično je pitanje postaviti onda jesu li oni uopće komunicirali. Da. I to Što po meni moraju vidimo da u nedovoljnoj mjeri je sigurno. Sa u kolikoj... Ne možemo mi to znati. Ne znam. Ali mislim da je problem i komunikacije općenito. I mislim da je to problem na kojem primjeru bi to istaka. Pričali smo u najavi utakmice kad pričali smo o problemu golmana i o problemu ozljede. Sad, naglasili smo u našem razgovoru, nije stvar konkretno, naravno, Lovre, Lučić, to su sad ljudi potežu kako treba braniti, ko ne treba. Na jednom slikovitom primjeru mislim da je to isto jedan problem koji onako oslikava jedno šire pitanje koje moramo postaviti. Jer sad imaš moment di Lovre se ozlijedija nakon gola, pa je na taj lakat. Neka komunikacija je neformalna da to ipak nije bila ozljeda koja iziskuje neki duži period. Imaš Ivana koji ima problem s kolinom koji nije radikalan, ali iziskuje dužu stanku i kompleksnija je ozljeda. 6 dana. Znači nije da on sad igra sa polomljenim ligamentima, ali ima puno, i danas se vidjelo, meni je bilo grozno njega gledati u nekim momentima, jer je on vidljivo patija danas na golu. I zašto sad kreće? Nije sad to stvar Lovre Ivan, znači Kalinić Lučić, nego je stvar ko je odlučio da igrač s težom dijagnozom, koja nije katastrofalna, ali teža dijagnoza, danas mora prolaziti ono što smo gledali. I opet je bio na razini, mislim, čak i bolje nego nekim utakmicama koje su prethodile, di se očito njemu taj meniskus počeo već osjećati ga. Mhm. I sad, mene to zanima. Meni djeluje kao da di moram postaviti pitanje ko je tu lud. Jer, znači, situacija je može igrati, ko tu stisne zube, ko odlučuje ko bi treba stisni zube. Ti opet dovedeš Lučića u situaciju, ovu ko što je danas,
Ja ne znam, mislim, to mi je neki problem. I Ja ta mogu se cijela Ibrahimovića, situacija je ono, gdje ti se desi da ti imaš od 3 golmana u prvoj ekipi, sva 3 su ti ozlijeđeni, realno. To ti je opet ono što sam a to htio je reći. baš pegula. To je baš stvarno pegula i to je to- nesreća i ne može mi Tu niko se ne uvjeriti možemo, da je to nešto da. drugo i da je to nešto veće iza toga, osim da eto, tako se namistilo, nama se namišta ovih na najglupljim momentima. Se Buljan se ozlijedio na reprezentaciji, sve si odradio, ostale mlade golmane si poslao na posudbe, bitno ti je da golmani brane, ok. Nego ja govorim za ovaj, mogu zamisliti zašto si krenuo danas sa Uremovićem koji se očito još nije dovoljno do kraja oporavio i izašao je i vidjelo se da i on ima, izašao je s onim steznikom, vidjelo se da mu je to koljeno načeto. Šarlija opet igra, Ima 3 kartona, ali on igra pod ozljedama, to smo pa pod spominjali prošlo. injekcijama igra. I djeluje mi da mi forsiramo često, da ne možemo napraviti tu barijeru, ti kažemo, slušaj, je li nama bolje izgubiti tebe radi jedne utakmice sad? Zamisli da je Uremoviću sad otišlo ili ne znam, da Lučić ima drugačiju prirodu ozljeda i da je sad ovo njega koštalo, da je on izgubljen za sljedećih pola godine. Znaš, ono, to su mi problematične same stavke. Uremović je rekao nakon utakmice, vidjeli smo izjavu, gdje je stvarno da naglasak da stvarno je masu tih mehaničkih ozljeda. I da to je nešto što ljudi vole čuti ono što bi tili čut. Da je to sad neki grand scheme of things, da je metodologija i periodizacija loša i da je to sad krivica ovog stožera koji je onako gotov. Ali kao, mislim da tu treba staviti stvari isto, da nije sve ni na jednoj i na drugoj strani, nije sve ni na mehaničkim ozljedama, ali nije baš ni sve na periodizaciji. Ne moramo se ponavljati kao da nabrajamo ponaosob da je Uremović ipak pa na to koljeno natuka ga, to ne može biti u duelu je pa, to se poklopi. Livaj je taj gležanj, eto, ne znam, ovo isto, mislim, sa meniskom nisu to stvari mišićnih ozljeda je tu dosta, sad smo već otišli iznad prosjeka, ali moramo tu malo staviti. Ali nije toliko iznad prosjeka da bi se tu sad potpisalo pitanje, jer ti opet većinu tih ozljeda i dugih ozljeda ti rade mehanički. Ja bi stavio tu stvar, jer možda dolazimo u situaciju gdje naprosto forsiramo neke igrače u momentima kad bi mogao sa ovim mišićnim ozljedama, da je to više stvar da ih isforsiraš u momentu kad si mogao možda malo kalkulirati da prije nego što ti se desi radikalna ozljeda mišića, znaš, da možda malo iskalkuliraš, evo, ne znam, Šarlija s aduktorom, možda si mogao razmisliti ok, Eles ti se vraća, ima se sad isto problem. Kale, vidljivo je bilo na Kali, na Nikoli danas, da on ne može izdržati tempo ovakvih utakmica u tjedan dana. On je na 2 baluna što smo mi polu stvorili, da ti on bija, umjesto Trajkovskog, ono bi vrlo vjerojatno bija gol, ali ono kad je Dijalo ubacija u prvom poluvremenu, on bi ti da je bija u punoj snazi sigurno se zakačio na onaj balon. Pa vidiš, šta ćeš tu, ne možeš mu zamjeriti ništa. Naravno, nego govorim doveli smo se sad u situaciju kaj sa Prpićem, koji isto ima problema, vraća se iz jedne jako teške bolesti i ono čudo je da on, ja sam zadivljen, da je on tu i jako mi je drago da je on tu i spominjali smo već, ali hoću reći, to su ti faktori koji su ne mogu ti služiti kao opravdanje jer opet imaš toliku širinu da si ti sam sebi stvorio problem sa nekim tvojim odlukama u pripremi tih utakmica, ali moram se sad zapitati ovdje oko tih ozljeda, jer problem toga da smo mi opet previše ziheraški bili, da nismo htjeli mijenjati neki sastav u nekom trenutku, da si ti možda treba reći nekome kogu god želju ima, ne možemo, znaš, bolje je za tebe, želja je svakog nogometaša, ti to znaš najbolje. I rekao sam se i osjetio sam to na svojoj koži, ti stvarno želiš igrati uvijek i nekad ne postoji neka objektivna metoda koja će reći jesi ti spreman ili nisi spreman, jer kod mišićnih ozljeda to je baš specifično, to je kad osjetiš da možeš, ti možeš vidjeti da nema tu ozljede, ali i dalje ti nisi 100%. Ja ću ti reći svoje iskustvo, jedno prije par godina, tamo je to bila predzadnja ova sezona profesionalnog nogometa, borili smo se za naslov i ja na kaljuži jednoj istegnem zadnju ložu, to je ozljeda od 15 dana, ali mora proći 15 dana, ne možeš se ti vratiti ranije koliko god ti, ali meni je jednu utakmicu sam ok priskočio, bila nije bila toliko zahtjevna, druga već
Tribalo bi da sam tu jer Mm. jedan od glavnih igrača sam ekipe, ako ne i glavni. I ja nisam odradio tih 15 dana rehabilitacije, nego sam odradio 10. Krenio sam forsirati i sad ti na treningu ćeš odraditi u nekim kontroliranim uvjetima neke vježbe, znači ono ti ćeš probati neki kratki sprint i sve, ali ti tu uvijek kontroliraš, svjesno kontroliraš svoje tijelo. Kad dođe utakmica, ti ne možeš svjesno kontrolirati svoje tijelo zato što ti fokus je na nekim drugim stvarima i ono to je već automatizam. Da. I meni se desi, ja sidnem na klupu, 70. minuta, još je 0:0, trener pita ćeš igrati. I dobro, to je njegova greška, isto mislim bila kao trenera, šta on mene nema tu šta pita, on mi treba reći sidi na klupu tu i ovu utakmicu ćeš priskočiti, trebaš nam za sljedeće 4, ono ostalo još 4 kola do kraja, šta god ovdje bilo, opet imamo šanse ta zadnja 4 kola. Ja normalno ko rečem da hoću, uđem u igru, prvi dodir s loptom, ono ok, drugi put mi dolazi, ja pribacim ovoga stopera, idem se ispaliti u šprint da bi opalio na branku i normalno opet osjetim i izgubim me do kraja prvenstva, da. 4 kola, To je to, točno. jer mi je onda došlo do mini rupture i jednostavno nisam bio spreman više igrati, nego bila ova stanka i onda sam se oporavio i ok. Da. Ali to samo pokušavam objasniti kolika je ta želja u igraču, jer ti onog momenta kad osjetiš malo da bi mogao opet igrat, ti želiš igrat. Mislim, ako ti je stalo do nogometa, ako si strastven u rezultatu, jer ja sam u tom momentu tija biti prvak i ono, igra bi bez noge, što se kaže, ono, jednostavno ne možeš. Moraš u jednom trenutku, mora ti neko doći i reći, slušaj, ne govorim ovo zašto te mrzim, ne znam, trener, ni dapače, ali moramo razmišljati korak iza. Ako mi ne možemo pobijediti nekoga bez Livaje, a trebali bi biti prvaci, znaš, ono, ili ako nama treba Perišić da spasimo sezonu, to već negdje si među koracima napravio grešku, di si se doveo. Dobro, ako si u toj situaciji, onda te realno ne treba ni trener. Da. Ako ćeš ti ovisiti o jednom, dva glavna igrača, onda ok, kogod dođe na trenera stavit će njih da igra i oni što naprave i to je to. Ali mislim, ova utakmica danas ti je bila taj pokazatelj koliko hrpa imena takva imena na hrpi ne znači nužno pa ne znači, treba ništa. Puštimo to. I imaš ja sam baš povukao jednu usporedbu danas. Možeš mene staviti da vozi na ovi najbolji bolid u Formuli 1 od Red Bulla trenutno, ali neću biti prvi i neću imati, ne znam, ja 17-18 pobjeda za redom kao Max Verstappen. Da. Jer je bolji od mene u tome i zna kako se to radi, kako se vozi. Mene može staviti, ono, ja ću opet biti zadnji na toj utrci. Iako tebi će biti da se ne skršiš. Ali, mislim, meni to kao samo da se razumijemo, nije to ista usporedba kao što smo imali ono pitanje prije 2-3 epizode, ne sjećam se kao Stojadinu i to nije ista stvar. Nije ista stvar. Tebi opet, u ovoj oni smo imali jednog premium trenera, ne možemo mi realno s našim platežnim moćima i situacijom kluba koji ne igra Europu pretplatu, ne možemo mi dovesti nekog teškaša trenerskog većeg od Ivana Leke. Imali smo jednu i drugu situaciju, činjenica da smo nijedan ni drugi nisu ništa bolje radili jedan od drugoga, nego su se slijepo držali svojih principa, ko evo, opet kažemo, danas Mislav, koji je igrao utakmicu istu ko u 12. mjesecu, to naš i to smo nažalost spominjali prošlu epizodu, ti pogini s nečim, mrtav si, pogini s nečim. Da. To mene najviše boli i on je sam sebi ovdje stavio pečat toga da je opet kukavica. Najtužnija činjenica mi je ta što ti si izgubio 3 utakmice za redom 1:0. Meni nema mržeg poraza u nogometu nego izgubiti 1:0. To je aj glup si, tu. Neko ti zalipi bejčku i to je taj rezultat. Da. 3 utakmice za redom ti ne daš gol. Na stranu i taj gol, osim ti 2 šanse što su bile. Ne, to je ogroman problem. Proti Dinama utakmicu ti više nisi ima ništa osim toga. Da izađe. Ja bi više volio da smo sve 3 izgubili 3, 4, 5, 1 i da si da taj jedan gol, da si ima još 2-3 šanse, da si pokuša nešto pa je ok, iskontriralo te, ne znam, nija.
Opet, Ti su 4 utakmice, ova 4 poraza si ima ukupno na hrpi pol ure urednog nogometa, a ovdje uključujemo to i to poluvrijeme danas i ono poluvrijeme u onoj prvenstveno utakmici protiv Dinama, ali to je ona naginjanje kontroli, di ti opet nisi u završnici. Ono sve što je Karoblan ima kad je došao, on je sam sebi prosao. Ti si diga i volumen na jesen kad je došao, ti si diga. Mi smo imali stvarno problem gdje Livaja, ono ima po 5 dodira na utakmici. I tebi se desilo, znači, pretumba si malo to, da si neke nove uloge, približio si, dolazio si u zadnju trećinu, ima si, podiga si i te driblinge, na polusezoni ti je bilo bitno dobiti, ne znam, druge balune, još malo driblinga, ima si, detektira si stvari koje su ti falile, ali si ti generalno diga napadački volumen i to je mjerljivo. Ali onda s druge strane si sad opet samo napravio regres na točku, samo si zaokružio puni krug do točke do koje si došao, kad si dolazio. Mene najviše boli ta činjenica kad komentiramo Mislava je to što je on pokazao da može nešto. Da je on od početka. Mene stvarno to, jer ja sam gledao Lekine, na primjer, utakmice i ja u nijednoj utakmici nisam našao nešto što bi mene vezalo da bi se zaljubio u taj neki nogomet koji on forsira. Ja ne kažem da je to loše ni dobro, ja sad samo kažem nešto stilski što meni se sviđa, ne sviđa. Kod Mislava sam vidio tih par utakmica gdje Hajduk stvarno dobro izgleda naoko i to je bilo fluidno, dolazija si do zadnje trećine, stvara si šanse, nismo mi sad ne znam nija koliko golova dali, ali je bilo lijepo za gledat. Napravio si preduvjet da to popeglaš i da stvarno daješ i diga si ti. Tebi je količina golova značajno porasla u odnosu na neki mandat. I sad ja ću opet malo tu njega ograditi i reći, spomenuti te ozljede, ali bez obzira šta si ima ti toliki broj ozljeda, zašto ne nastaviš tamo gdje si stao? Nego si se vratio na neke postavke, doslovno gdje si svaku utakmicu igra da je ne izgubiš, a ne da je dobiješ. Je, i to ti se ne odbilo onoglavno, nego te to ubilo u pod do kraja. I sad mislim, ružno je reći, ali mene ne zanima iskreno šta će biti s pojedincima kad odu. Meni je ovaj klub bitan, a poslije ja želim svima zdravlja, ali me ne zanima šta će biti s njihovim karijerama. Tako da, što se tiče ovoga i neke izjave nakon ove utakmice su sugerirali da više neće vjerojatno on izdržati. Kažemo, snimamo ovo odmah nakon utakmice, ne znamo šta će se dogoditi sutra, ali mislim da više neće biti ponuđenih ostavki, nego da naprosto ta energija je došla do kraja i da ovih koliko utakmica do kraja ćemo morati ići nečim prirodnim, jer Da ništa, najbolje da Peršiću damo sve. Da vodi sve do kraja i trenira ih i to je to. Mislim, izgubili smo sad realno sve šanse, iako je postojala, što si rekao, znanstvena fantastika, izgubili smo ih. Imamo dosta tih utakmica do kraja koje moramo iskoristiti, po mom mišljenju, za neki filter kadra, gdje već znamo prilike sigurno iz glave jedno 4-5 igrača koji neće biti sljedeću sezonu uopće u kadru. Mislim da sad još nije vrijeme da decidirano, za neke je jasno, mislim, ne moram govoriti da neki Vadis neće biti, to već, opet kažem, ne želim sad biti impulzivan onaj kadar kad sam ga vidio na klupi kao gleda tupo u taj teren, taj čovjek besramno. Meni je gore u Gorici. I onaj koga je doveo, može se srami, a znamo koga je doveo od uprave do bivšeg trenera koji ga nije povuka sa sobom da mu bude vođa slačionice u svom novom klubu za skupe novce. Napravit ćemo te igrače kad budemo već pri kraju sezone, jer nažalost nas čeka još dosta utakmica. Mislim, sam si rekao, ovim utakmicama trebaš, nažalost, što se nam ovih događa prije ili kasnije, zadnjih 20 godina da se moramo okretati drugoj sezoni. Da, to je meni isto tragedija. Zadnje 2 smo se bar mogli uvati za kup, sad se ne možemo uvati na ništa, nego doslovno radi taj, neću reći rebuilding, jer imaš neke osnove, imaš neke temelje na kojima možeš graditi i raditi na tome u principu da ti igrači ostanu tu, to je najbitnije. Ali tu je jako upitno sve skupa, jer mi imamo taj problem što se ova sezona ti je sad došla, što smo i pričali prošlu epizodu i što se priča generalno, što je razlog da se priča,
Ti imaš sad vodstvo koje je na odlasku, odnosno kojemu ističe mandat. Kažem, spomenuli smo na početku epizode, simptomatično je da ti se zatvara mandat sa najgorim učinkom prve momčadi koja ti je skuplja jedno 30% minimalno u odnosu na ono što je bilo kad si došao, kad je ova uprava došla. I ovo što mi konstantno sad spominjem, ja što konstantno spominjem, to nije da napucaš sve sutra nogom u guzicu, ali ovo slijepo sad idolopoklonstvo što se od prošle epizode provlači, ja ću samo staviti neke stvari na papir ovako. Mi smo sad u zaostatku bodova. Nismo ni u jednoj sezoni došli blizu 80%. Jedva prebacujemo 70 i nešto posto, što je puno i premalo za osvojenih bodova. Da i u ovakvoj sezoni, ok, imaš jednu vanrednu Rijeku, ali Dinamo koji je ispod do ovih zadnja, mi smo ga vratili u život, nažalost. Imaš idealnu situaciju i sad imaš ispod prosječan broj bodova osvojenih, kvartal ti je ispod svake razine, znači o kvartalima uopće više nemam ni volje ni živaca pričati u ovom trenutku, u ovoj sezoni. Ti na ozbiljnom uzorku sezona terenski imaš podbačaj sa jako skupom ekipom. Ako to nije zalog da mi bar pričamo o tome da stanemo i da objektivno sagledamo prije nego što nekome damo bezuvjetnu podršku za nešto što nam opet košta nas jako puno, onda nam je to putokaz kako smo se i one 2008. 2010. doveli do financijskih, do bankrota. Znači, to je neki domino efekt gdje smo mi daleko sad od toga, ali jednostavno moramo razmišljati o tome. Ja bi prije nekih zaključaka, volio bi iskreno, iako nisam novinar, odraditi jedan intervju i sa sportskim direktorom i sa predsjednikom da mi odgovore na nekoliko pitanja koje imam i koje me interesiraju i ovisno o tim odgovorima bi da svoje mišljenje šta i kako dalje. Jer ja sam ti uvijek spominjao i uvijek sam za stabilizaciju. Apsolutno, ne pod svaku cijenu. Ne pod svaku cijenu, naravno. I ako opet dođeš da svaki mandat i minjaš i da nama svaku sezonu promijenimo par trenera, to meni nije model održivosti dugoročne. Tako. Ali mandat je odrađen. Mandat je odrađen i uspješno, neuspješno, sad će to opet, neki će reći jedno, neki će reći drugo, ja ti kažem, ja prije nego što bi šta donosio ikakav sud, ja bih volio stvarno popričati, me zanimaju tijek donošenja odluka u pojedinim situacijama, opet te neke stvari treba staviti u kontekst, ne samo slipo davati dojmove neke naše, koje nemamo sve odgovore, nemamo sve činjenice. I zanima me ko je bio taj u određenim momentima koji je donosio određene odluke. Ja mislim da te odgovore nećeš dobiti. Vrlo vjerojatno. Mislim da prilično sam siguran da te odgovore nećeš dobiti. Ali ajmo mi ostaviti po meni to za kraj sezone sam, jer nas, kažem, nažalost čeka još ovih utakmica koje će nam, evo, po svemu sudeći biti samo filter za ono gdje opet, bez obzira šta se desi, hoće li ostati uprava Cila, o tome ćemo u kontinuitetu pričati i vjerojatno ja bih volio i posvetit ćemo jedan specijal baš tome na kraju sezone, tako da nema smisla da sad to cijepamo i ja bih prešao, ako se slažeš, nemamo više baš reći šta o Rujevici, porad. Bolje da ne pričamo puno. Jer... Mislim, rekli smo zapravo sve što ja želim reći o tome. Doćemo opet na razine ovoga Pecijare, ovoga Vejića i sličnih. Ma da, jer eto, sad mlačenje prazne slame. Još odvaranje mrtvog magasa. Ne, gotova priča, nismo prvaci, krećemo u neku fazu gledanja naprijed, jer šta ćemo sad, mislim... Pa ne, mislim što ćeš gledati nas, idemo dalje. Točno. Pa bi ja prešao na pitanja, ima ih. Nešto, krenuli bi od Duje Lozića, Duje Lozić 9. Pozdrav momci, da neko može objasniti poantu guranja nedovoljno oporavljenih igrača u igru, da li vjerojatno se neki igrači odmori do kraja sezone nakon što smo ispali iz utrke za naslov? Pa, odgovorili smo i ovo drugi dio
pitanja, ja bi isto složio se s tim, ako vidiš da ti je neko načeti, Šalija će biti tu, na primjer. nema šta će mi smisla sad i on forsirati. igrati? Mislim, mene je još jedno pitanje koje bi... Što? Ti je Fero? Ti je Fero danas? Mislim... Da. Mi smo se zapitali, gledali smo ovdje utakmicu. Meni uopće nije pao na pamet, zaboravio sam detalje. Gledali smo utakmicu, znali smo da Prpić isto, i tebi Fero opet, nema ga niko nigdje, nema ga na klupi, ništa, kao čovjek iz Maglija. A vratio se. Igra u onom, opet, mrtvom Mostaru. Ne viđam ljude tamo, naravno, ali govorim, ta utakmica mi je toliki trn u oku. Dobro, u kontekstu izvadne utakmice. Brekalo, to smo u prošlu epizodu, čovjek igra Fero, Brekalo, ovdje ne startuje. Ma mislim, ja, ne želim se opet upaliti, jer rekli smo i tu već sve. Martinović 99, sad kad bude službeno borba gotova, može li se do kraja sezone da neka šansa Kavelju i Skoki? A tu bi ja volio reći jednu stvar. Za razliku od tvog MNK Solina koji je pomeo drugi dio sezone, od kad ste ti i tvoji kolege u klubu, MNK Solin je u vrlo, vrlo lošoj situaciji i moramo to otvoreno reći da je to najbolji pokazatelj koliko je problematičan i razvoj. Nadamo se da ćemo uskoro imati jedan specijal koji će nam malo pobliže dati tu sliku, ali iz vanjske perspektive ne moraš biti onaj koji vodi tu ekipu i koji je sportski direktor, da pokažeš da je čak Kavelj, ako već konkretno spominjemo, želim naravno sve najbolje i ne mogu zaboraviti nikad onaj penal protiv Borussije Dortmund, ali on je ove sezone imao 8 utakmica i to mislim da po minutaži, ne znam napamet, ali ubi me ako on odigra i 8 punih utakmica ove sezone u Solinu. To ti je najbolji pokazatelj i u prvom dijelu gdje nije još krenila rezultatski panika da moraš se spasiti pa da daješ više prostora. Naši juniori, moramo reći, nisu napravili u seniorskoj konkurenciji tu razliku. Je tek ta prva godina i ti si se dotakao baš imena, ja sam ti odgovorio na način koliko je neko od njih svojim igrama u ovoj godini zaslužio da dobije šansu, onda svakako. Da. Međutim, ako nije, onda... Mislim, ne da ih to bi bilo doslovno baš populistički, sad ćemo da našoj dici šansu i to nema smisla. I tu bi se opet, mislim, ne želim opet imenovat, ali čuli smo jednu fenomenalnu novu tezu da su neki naši prvotimci tu slučajno, ovaj tjedan od jednih analitičara vrlih, da su naši najbolji juniorski pojedinci u ovoj ekipi slučajno. To je baš bezobrazno, jer to je bit tvrdoglava mazga koja sad sve one budalaštine šta izreka, a pričamo o benefitima titule, sad samo gura do kraja glavom kroz it, jer imaš Prpića koji je prošao pakal od situacije za profesionalnog sportaša. Šta imaš slobodno, imaš takvog redikula, mislim, ne ima loze u pitanju. Neću davati. Znači, imaš Puksasa koji ti je ušao u ekipu, ja prvi sam pažljiv na sve te tranzicije, ali ja ne mogu reći da mi imamo problem u ovakvoj situaciji gdje mi opet krenemo u ovoj sezoni sa ozljedama. Logično je da ću stavljati Prpića koji je prošao, šta je prošao i gdje on nije slučajno vratio se go život kroz radom. Molim te komentirati takve likove. Znači, ne znam nijako da je taj... Ali hoću reći, sad pređimo na ovo, priko toga na ovo konkretno, jer naš problem je ako ti nisi ostvario značajnu minutažu još uvijek u drugoligaškoj ekipi koja se bori za ostanak, nemojmo forsirati samo da, što si ti rekao, populistički, onda bi tek bilo populistički slučajno da mi bacamo sad zato što su ne igrali rani finale Lige prvaka, da oni moraju igrati. Samo ćeš njih uništiti i desit će im se... Ubit ćeš im samopouzdanje, možda ćeš im i cijelu karijeru. Siti se Brajkovića u Gorici, na primjer. Ima si taj forsirani moment njega i izvuka si ga na prvo, to je smrt za mladog igrača, tu radiš problem. Malog igrača treba istrpiti, ako ćeš ga istrpiti, ne možeš očekivati u prvoj sezoni seniorskoj da će on raditi čudesa. Možeš ako je ekstra talent, vanserijski talent, to možeš očekivati.
Je, ali i ne u svim situacijama, tako da, mislim, ja ću uvijek reći ono što s mojim prijateljima sam pričao kako je Real Madrid nagomila sad hrpu tih mladih potentnih igrača i to radi u kontinuitetu i di ti jedan Vinicius došao, di su se ljudi sprdali realno sa njim i di su igrači između sebe govorili da mu ne dodaju balon, to ne poznati, oni Benzemi govor prije izlaska na poluvremenu i di ti on nakon te prve sezone koje je prigrmija, istrpilo ga se i drugu ti odradija i drugu, treću, postaje jedan od najboljih igrača na svijetu, je tako. Mislim, to je jedan put totalno logičan i međutim šta je nama problem? Nama je problem što ljudi naši nisu dovoljno strpljivi da bi to... A ne, opet se vraćamo na ono da misle da je rješenje sad da će ovih 11 juniora, a neće, to je uvijek defamirano i Solin, pogledajte malo, ne u smislu da ih pljujemo, nego da pokažemo koliko je teško napraviti tu tranziciju i koliko neka mega uspjeh što su oni postigli ipak u kontekstu tog razvoja ne znači nužno da ih možemo trpati. Ono što bi ja sad, htio sam reći nadovezano na ovo pitanje, sigurno da sad nemamo šta kalkulirati sa Dijalom u prvoj protiv Belupa, protiv Istre. Sad je vrijeme da Hrgović dobije kontinuitet jer je pokazao da je u ovom dijelu i više nego iskoristiti. Na primjer, rađe ću sad naravno gledat Hrgovića koji je napravio taj iskorak, koji je pokazao u derbijima da je ono na toj razini da ga ne smiješ previše izlagati, da mu se ne desi da ga pikiraju, da ga lome, ne znam, njega i Prpića, ali sad ako su zdravi, naravno, pri tome najviše mislim na Prpića, želim njega vidjeti, jer da ako je Šarlija ili kogod već Šarlija Uremovića vjerojatno sad nećeš ni imati isto tako, ako odmorimo Šarliju, dajmo Prpiću šansu, neka tu bude Elez, neka tu vidimo jer od tog Fera više ima ništa ili njega trebaš se riješiti. Hoću reći, na ti nekima koji su već pokucali ozbiljno, ne znam, Kale, rastereti ga sad sa Čujićem, pa ćemo vidjeti onda, jer Čujića moramo negdje posuditi, moramo vidjeti objektivno za tu sezonu koga možemo računati u ozbiljnijoj rotaciji, a koga ne. Ali pritom mislim na ove koji su već u kadru prve momčadi i koji su dobili neku minutažu. Tako da evo, to je mislim odgovor, ako nema šta dodati. Jure Kost. Da li mislite da su navijači čak ne računajući tu sranje na zadnjoj utakmici kiksali pridonijeli kiksu ekipe ove sezone? Pa ne mislim. Kako mogu, mislim. Ako išta, nikad nisam vidio unisoniju podršku, čak i kad je krenilo nizbrdo u ovom drugom dijelu polusezone. Šta se desilo? Desilo se sad na kraju, to su frustracija, naravno da daleko od toga da je to trebalo. Da su navijači krivi, to su ne bi dalje o tome širija. Bestija Dominik 44, može li Karol ako bi uz upravo ostao na klupi sastaviti ekipu za titulu? Ne. Meni to više. Šta, možeš ponoviti? Može li Karoglan ako bi uz upravo ostao na klupi sastaviti ekipu za titulu? Pa mislim da su pokazali da ne mogu svi skupa sad. Kome je problem, svih njih treba naći. Trebam to objektivno razložiti i dosta dobro analizirati, ali mislim da je Mislav poprilično sigurno da ni on ne vjeruje više da već neko vrijeme ne vjeruje. Tako da Marina Lujević da ne bi opet odgodili snimanje. Ja nemam stvarno problem ni s tim da on kaj izgubija titula, ali da je pokazao neki točno, to smo rekli. Putokaz, nešto što ćemo slijediti, pa da se desi da ti izgubiš titulu, ok, ja bi mu prvi dao šansu da gura dalje, da se pokušamo pojačati na tim deficitarnim pozicijama, da pokušamo ostaviti ove stožerne igrače i onda imaš neki zalog za budućnost i za optimizam u sljedećoj sezoni, ali ja nisam vidio taj putokaz drugi dio sezone. Mislim da opet se vraćamo na pitanje te komunikacije. Mislim da ta komunikacija u hijerarhiji naprosto nije bila dobra, a onda imaš problem ako to nije mogao iznijeti puno iskusniji trener kao što je Leko. U tom pogledu, Karoglan, ja razumijem isto i kaj igrače tu želju da ti se vratiš i pokušaš opet dobro sa ovom momčadi kao punopravni trener, da imaš tu šansu, da ćeš je prihvatiti. Ali iskreno, moje mišljenje osobno je to, kad sam vidio onu prvu presicu, kad je on se vratio, meni je djelovalo kao da klub sam ni u tom momentu nije vjerovao da je to, nego je to bilo ono najlogičnije, ajmo reći, rješenje. Nažalost, ispostavilo se da je taj moj osjećaj
u mojim očima bio dobar. Znači, tu je bila presica koja je bila ok, tu smo, imamo to rješenje mladog trenera, vratili smo ga, probali smo s ovim, ali više glasi baš meni u mojim očima je bio taj ton kao kako smo se doveli do ovog. Meni je bilo neugodno tad slušati, napisao sam to javno, tad kad je on došao na mom Twitteru, tako da to je ja sam bio tad oštar i rekao da sam ja mislio da sam ja već tu diga, ali opet, to je jedan opet zalog da mi promišljamo trezvene glave, niko nije svet, klub je iznad svega. Tako. Buki 1 kaže Gonzalo Garcia od iduće sezone ponovo pokuša sa strancem kao već svi zazivaju Valdasa, ali mi prvo trebamo proanalizirati sportsku politiku i strukturu, a onda vidjeti. Ali ja ti govorim sa pozicije, ne znam, prvo ti moraš vidjeti šta imaš tu u ekipi, profiltrirat i onda kad profiltriraš tu ekipu, dovesti najadekvatnijeg trenera koji će trenirati tu ekipu, jel tako? Šta ćeš ti dovoditi neko ko želi igrati visoki pressing, ako nemaš igrača koji ti mogu istrčati visoki pressing, razumiješ šta ti hoću reći? To je sad na najbanalijem primjeru. Slično je to bilo i Valdasu kada dolaze primjer. Znači, prvo profiltrira ekipu, vidi koji tip igrača imaš, onda dovedi odgovarajućeg trenera i u suradnji s trenerom dovedi pojačanje. To je to, da. Znači, to je pravi i ispravni put, sve ostalo je... To će se desiti, ti ćeš imati princip posuda koje cure i onda ćeš samo krpat ko šta zapravo i sad radiš u nekom obliku. Tako da ne možemo govoriti sad o treneru ako moramo prvo pročistiti sportski sektor kakav je, staviti sve na crno-bilo, onda vidjeti stvarno za početak kakav nam je kadar, šta je najbolje igrat, i onda nadograđivati to i odnosno gledati trenera i nadograđivati s tim novim trenerom. Pa sa njim u komunikaciji. To, da. I to nam je baš bitno. Mislim, to zvuči kao nešto logično, ali mi to ne radimo. Da. I to nije treba bitno je li stranac ili domaći, to mi opet Ante Samija 89 kaže kako mi moralno praznu ekipu pa sad nema ni motiva. Lijepo, mislim, Protrban. Kadar. Oni su profesionalci. Znači, ti koliko god oni bili doli, ti moraš dati do znanja da su oni i dalje profesionalci i da će i dalje biti plaćeni za ovih 2 mjeseca do kraja prvenstva. To je vrlo dobro. Ne vrlo dobro, nego iznad prosječno dobro. Tako da, tu se mora njima dati do znanja, jednostavno da oni moraju odraditi to kao profesionalci, odgovorno, disciplinirano. Koliko god ti nema tog nekak imperativa, tebi imperativ što si igračka i duga. I tako moraš razmišljati. Onaj igrač si velikog kluba koji te skupo plaća, ako te briga za status kluba, onda te mora biti briga za tvoju plaću. I tu govorim opet, vraćamo se imenom i prezimenom neke Vadise i takve, koji besramno su se nakačili na visoke plaće i takvih ne želimo, to su neki kiksevi koje ne želimo gledati. Od bilo kojeg sportskog direktora, sadašnjeg i budućeg. Dragan Stosić, da li vi kao Splićani pretpostavljam neki vezama u klubu, čujete šta problema unutar slačionice, šta je doprinjela ovim igrama, a to su sad... I da ih čuje ne bih ovdje govorio. Da, i nije sad cilj, mislim, čuli smo svašta, po tome ove ozljede su produkt toga da su se isprokidali već 50 puta međusobno. Nismo čuli, to su ove priče, ove kafanske, ali ja prvi se ne želim uopće dovesti u tu situaciju da ispitujem i te ljude koje mogu ispitati jer ne želim izlajati se negdje. A druga stvar je i da imam, stvarno bi, rekao sam ti sigurno ne bi govorio. A i baza je da te priče sami sebi hranimo bez obzira postojale, ne postojale. Mi sami sebi volimo hraniti tu potrebu za tračanje do krajnjih granica i stvorimo sami sebi psihozu na temelju, sitimo se priče Dajaku, Livaja, Rebra i na kraju ti Dajaku ispadne slomljenih rebara jer ga ovi naprokida u slačionici i ispadne ti jedan od boljih igrača ove tužne polusezone. Da i treba polomiti malo više. I onda bi se svi, ako je to priča, onda nek se svi tuku svako kolo. Ali eto, to smo odgovorili.
Još imamo jedno pitanje, kaže zašto svi pričaju o treneru i igračima kao glavnim krivcima, neko se ne usudi komentira kao Vučić mandat koji je neuspješan, kažemo radi, specijal bi radio o tome, ne bi sad dao nekakve velike zaključke, ja sam prošlu epizodu i više nego rekao o tome šta mislim, Da, nemamo nemamo šta tu dodati. šta Ne znam, bilo što je pitanje od prije, ono, od sride. Ovo su bili, a od srede nismo sad gledali, nažalost ispričavamo se svima koji su tad postavljali pitanja. S obzirom da smo preskočili tu epizodu, onda Imali smo, kažem, najbolju namjeru, shvatite nas, nas ovo isto jako pogađa i želimo tu, mi bi svaki dan radili najrađe podcast, ali evo i u ovakvim situacijama, nekad moraš stvarno stati i udahni duboko i mislili smo da je to polusezona, bar da ćemo do samog kraja biti tu. ladilo nas je puno brže nego što smo očekivali i daćemo sve od sebe da budemo tu svaku epizodu, bit ćemo tu. Bićemo svaku epizodu tu sigurno, ali da budemo taj sadržaj držali, želimo ponuditi sad pogled u budućnost. Tako, ja mislim da to je najlogičnija stvar u ovome momentu. Ja vas pozivam i dalje da podržavate Hajduk, bez obzira gdje će se igrat sad, s obzirom na ovu suspenziju trenutnu. Poljuda, nemojte okreniti leđa i idemo dalje. I dalje smo bili u puno gorim situacijama. Idemo dalje, nećemo se pridati i ako treba čekat će možda 20 godina, ali nećemo početi ovu autodestrukciju. Da. Ja bi se sjetio jedne rečenice kad sam ja bio još mulac, mislim vrlo je random, ali kao uvijek se sjetim toga, gdje sam isto, naravno pričamo ne znam 90-ima i neki porazi bija. I bio je jedan čovjek na mojoj vikendici, lito je bilo, onda je bio neki čak početak sezone i svi su bili isto, užan sam klub, treba ga rasformirat, izgubili smo tu utakmicu i samo je čovjek rekao kako ljudi, kao zašto bi ga rasformirali, kak je naš je. I to bi trebalo biti, ta misla mi se uvijek vraća u ovim momentima, koliko god bija ljut, ali stvarno, ne odričemo se članova familije ako su grozni, nekad to je potpuno kontraproduktivno, ali to je tako, dođeš do toga da želiš klub minjati i mi želimo minjati da ide uvijek nabolje, niko nije svet, svet je samo, mislim da ne koristim te frazetine, ali svet je Hajduk i zato prošli smo svašta i proćemo još svašta i pozitivnog i negativnog. Tako da ljudi tu smo, hvala vam na svim podrškama, na kritikama, stvarno i to nam znači u ovim sad momentima koji slijede, da se uvatimo nekako svi za nešto šta nas drži i da gledamo prema naprijed i već eto, sljedeći tjedan smo tu. Tako. Sljedeći vikend nam dolazi i eto, mislim da je vrijeme da pozdravimo da mi idemo. I da je vrijeme da pobjedimo nekoga, da malo u pozitivnijem tonu i bolje raspoloženje ovdje komentiramo. Tako je. Ljudi, hvala vam i vidimo se sljedeći put. Vidimo se.